ela hian ko than roi tu mi masate anam nuala Reverend Liang Khaya ti te Reverend Liang Khaya fa te zabangan le anu pui lian beli ti te subidar pa kunga ti te ani hi Reverend Liang Khaya Bible School Certificate masaper niya hi Reverend Liang Khaya tho hi pa kunga ani hi mizo zinga Padma Shri Long tu le professional musician masaper puti es som thu niya certificate sang lomai certificate ti te phoi te tui choi moi na te ani nual mai chana lu do tam hi Dr. Ellen Tuanga MSc certificate MSc Hasaber Dr. Ellen Tuanga PhD na certificate Pumuka he do den da lo mun le oil le president hasa tu messi ma saber ho se kan nei sap chungi Senate Hospital now Saber hi pu cho pasena thlalak ania veilama me hi pitching te Bible woman masaber ani aya mi papani ding hi pakhat chok hi pujelian chungnunga le pu esoilira nia esoilira hi mizo jinga Padma Shri dong masaber ania pujelian chungnunga hi first class contractor masaber ani eng ho hi chu mission veng thlalak hlui ho ania ta hnuai ber me hi bang la pui ania chuan hi mission veng atanga khat la kon lan dan ani chuan man lai mission veng bok mission veng thlan mual hi Christian thlan mual ti ni thina ai vui lai ani hi thlalak hlui bok ani angai zel lama tanga lak ngai zel kul kon thak thing ti khwat lang ti vela laga de ni po thlalak hlui nia hi minister de ku zel sang zula le anu pe pizo ku ni nia pizo khu ni hi K3P secretary masaber ani hi senate book room ania masaber sang ka song pakhat ni Reverend Pastor masaber Reverend so kama thana na puila fate ania kum sang ka song palia mission vek in tarhon ania hi mizo pastor masaber Reverend chhuah khama ani hi pu jem loita sinat book room na thok lai nia jela sang zoda hi kum sang khachko somni pathum mami sikul pui ania hi chu pi chong chingi le highway ani pastor Liang Khaya ania ta hian upa chung si ka hi anuai me hi tir ko mu ka le upa chal nu na ania ta upa di chiang ale pu var ku ni na kum sa ka chakwa somnga board chhovela sinat book room le mission bangla ania kum sang khat zakwa somruk vela sinat office ania ta anwai me hi uparo sema ani kum sang chakwa som pakhat sinat press building hlui ania tuna mi dan zen anglo khop mai mission veng bek in pathum na bol muna sak kum sang chakwa som pathuma hon ani ta mission veng bek in tho e thala hi kum sang chakwa som ni bor velami bek in puisira zo sap te le mi zo then khat thalak ani hi kum sang chakwa som thum pareta Christmas mission veng dula le tlangwal te nia hi kum sang chakwa som li mission veng dula le tlangwal te nia chuan hi kum sang chakwa som li pakwa a mission veng dula le tlangwal te anni
he ta an hoi hian kum sang la zuwa som pani am son veng pek ina in nei thlalak ani hei hi first contingent 27th labor corps Lusai Hills April sang zuwa som pasari sipai lam mol tinia in do pui pakhanna mizo France ramakal turte ni ong takani Ison veng biakin tho ane kumsang zikwa sompali chuan atunga hian Lusai Hills Mizo District Council seper kumsang zikwa somngap sarimi ni ni po mison veng biakin tho kumsang zikwa sompali ugas ni somni pasari ane hi upachal nu na nia upachal nu na hi MLL hlui Lieutenant Colonel ZS Zwalapa ania Synod Secretary ni rei berani ni hei hi mission veng ko fan upa ma seber upa ro sema ania kumsa zwa som pakatanin he ni hei hi Rajya Sabha MP polani to pulal boya ani hei hi kumsa zwa som panga Christmas ni Christmas carol service mung te ania hei hi sapun laya Sunday school zirtir tu te ani sang zikwa somsari panga Mizo Synod High School zirlaite hi Mizo Bible link to masate ani hi uloita ketlite ani chuan he ta hian Mizoram Minister hui pujela sang zola de anu pui pizo ko mite taram ni Mizo zinga Padma Shri dong masaber tira medal Padma Shri medal ani dinglama mi hi Bible women masaten ni veilama mi hi boys ME school kan ti thin ani ya ren lian kaya el biagliana pastor chhuah khama upa chomji ka velam berame hi Padma Shri PS chom thu la po thiam ania dinglama me hi kumsang zat ko sam hi kha pakat vela mission veng ani Sunday school sport lim kha ania kumsang zat ko sam hi pasaria silchara volleyball tournament champion te anni kumsang ko somruk bor vela mission vek vek da inform to tenni kumsang ko somruk vela New Street tha dum kauni nonglai kumsang ko somruk vela mission veng bazar thale thakthing tlang bor vela ni sir berame hi siam diana Allah yami hi zapotiam pro ko ngate trial le te upachom si kate pizai tui bel ania inzok hi pitei tingpui lumbel ania chuan achak le mi hi pizo ku nginu pisandi tarmit ani te hi puloita sian ania he chu tiếng rem zai thia gram phone mo tiếng rem zai thia zai tir vel Mizo zinga MLM sa pisap to ni le Indira Gandhi Synod office hlui sang zagwa somrok vel chuan chunga hian sing veng bek in kot book room de bang la pri mual vel hei hi kolania mission veng din tu tia soi thei Joseph hlui Reverend D. Johnson hlui pi Joseph hluin first Bible women hasaber pitching te nena ape kani bon three call ania
Bible women masaber pitching te diary ani meng chu not bu hi thing rem sai thei ania hei po pon three phol pillow ti pon three phol ani hi pite hi tar masaber pite chu gr robots missionary omreber ramboi nu kum sang zu ko sum ru pariat a mizoram chhuah hota pite heater ani put pasena cho pasena le ka poimo thil poimo te nia hi ps song thu bungraw tu tak tak te nia tami po hi ku ta thanga me ku ps song thu patna sri dang ku chumi violin chuni kumsa zuko somdi korean physical school wa physical school tho chuan chung le a hian physical school zirtir tu te kumsa zuko somruk patni mi ani lai ho hi chu physical school lampang gallery hi hi kumsa zuko sompanga a middle english class zirlai no pangte ndi hi kumsa zuko par kami Reverend G. John Sahovin Hostel Arton Khan la info message school tho report message school expression work tene kumsang ziko somnga Christmas carol jai paul kumsang ziko somruk palia mission Veng pa ho ne hei kumsang ziko somni pakwa sidet jai paul pizai hova zukal te khan nia kelongin an kalani mizo jai paul mizoram tanga jai paul chhuak state pona chhuak ma seber an nia chuan an hnuaiah hian mizo jai paul tho kumsa ziko som siri pakhat ami khoi ngen fan ero chu ka cheng to lo reverend lordin moi tuna hina ladama chu conductor ania hi point of the century puro pu ngata chhung kwa kum sanga zuko sunga pariatan thlalak ani hi puro pu ngata chhung kwa tho kum sanga zuko somli hi puro pu ngata chhung kwa tho hi point of the century puro pu man la upon number sualin bo maila la solfa ne na thu nen amau ka chiek nge lukhuk mai hi mizo sunday school union kana mitlupik tu zalora father of Mizo school Sunday school union hi kum sang zuko som thum pangalam malama sang zuko som thum pang ngam malama mission Veng a chung ko om tele an om na in map ani hi mission Veng dek in sakratura rora an chulai ania kumsak zuko sunga pariat emovel ani sangar nung lai zone sang zuko sumruk pali du sana zonun moya zong minga sab vengi zami mal so mit choi moya ti vel te ani Wells missionary on number pitei
a ho dona an thla na ni ti te hi ramboi wang khan missionary in Mizoram an tan har sa to chuwang chuan ramboi tan hnu kum sang zuwa som pariata Mizoram an chhuah san ani oh hei po indo pui pat khat na la ya friends ram culture labor corps lusai labor corps ho zinga then khat ani hei hi kum sang zuwa som di pakwa a drama party nia miseng veng ko ran me chia drama on bu fai tram isa sang zuwa som bu zum sari paru upa chal nu na sikul zirtir tu sang ziko som thum panga et tlang nuam te ne upa chal nu na kum sang ziko som lia boy scout of reverend el mendas ti te pastor chokama pucho pasina pumu ka pi mendasi te pi meni ni chu hi point of the century pur rokunga support hiam mai vui ni kumsang ziko som rupakwa July ni som pathum ani an vui ni hi sinot book room tui ani hi begin pui mission veng ko ran begin tuna man mek an saktan do na anung phum an phum na le kutan thak tan na ania kum sang hi panga kum ani hi upa chal nu na le a thian te hi nia kum sang a zakwa samsari balia mission veng ania ngoi vung ruam ti ni po kum sang as go sam sari pali mission veng tho po si det zai pol tho Mizoram atanga zai pola ram danga chok na seper ania pizai hovin sileta zai ni document pola silet hi tuna chuan Bangladesh ram chhung ani to ni zo sap tu ya hovin mission veng ko kan bungraw tu te ania ta hian do khamale a khon bol upate kum sang zakwa som pasari ani hi havil dar pa ko ngan lal dem he na tanga tangkapui along lai ya hi do khamale a papate ni do khamachu mission veng tu ma hriang mual an ti laia lo om masa zo sap hluiate thingpui huan tlang atanga mission venga an roin suan ma a mission veng hriang mual lo om to thin ani a do khama hi chona fa de chu rang chung ate sen ate subidars pa ku ngate luai aten nia hi Mizoram bus masaber anti mai pokol tluang ate chung kwa ta ni om takani ni po lusai labor corps indo pui pakhat na laya France ka makal te kho ni men hi hlui Joseph hlui Reverend D Johnson pui Joseph hlui le kuma Christian hasa ani hi puloi ta hovin tan la hova hi puloi ta te chung kwa in aizol an chwa san don lai sikul tui kona ani sanga zako somnga pakwa me ni som pakat hi pisap tonin India President VV Giri amulai
ani present pe ni om tak ani me ni sang zwa somsari pathum ani Reverend D. Jones hey mizo missionary masaber ardala tunai hian sikul pui zirlaiten an ron tle thahuk mai lo pang du am tak yani an sikul lo na sikul pui thlak ko om dual ani lai hen Keredaran am lava lat maya simput mu kate in ni ani December ni sang zko som thum ania ke ko mu kale nu pinu te in nei chuan ke ko mu kale pinu te thalak dan ke ko mu ka hi uparin zona ti te pizo khumi ti vel te pa ani ku ro ku ma upa ro ku ma voi ni kun sang ha zako samlia mi sam jeng biak in ni Dingre thela ko dong ka plastic chair kha in chhuah ko to ria in chhuah ni la pon la ba in lok la ria